Bishop Kisembo najangwa waziri obutashashora sente yona nikireta abana babo bagwa abugambiro bwabire nataha abana mukono aha kanisa ya Cyumuro Church of Uganda om district ya Kyenjojo. Abasomesa kumana masomero especially mu secondary somera abana abana nka abasomesa 80 ati okudomesa abana bataye sente difference ya kuganka. So hizo katika Uganda what happened those statements were discussing it at our house of bishops level. Kagoma batatu geneseza amasomo yagigarura garaningi tweka tugara amasomo twagaha government twagara habukuba abantu bajya kudoma bale kufoka kusoma gukurugaye abagamtasenta abo abana bali international schools bale Kampala nuko bali mutasura sente so nanyi murabona magezi yago njya gusanga nyenshi abakubira nabaha nabawe. Ekinde kirarikirize Bishop n'abana abakutwarenda bakira bato. According to Minister of Health data, ngo mu Uganda hano abana 10 nibatweka bane myaka hasi 18. Abana benga 10 per day. So egg level yo busihani yahigura umuntu. So nsaba Abazaire, saba LC twataneze kufusha umuze gono. Renya abana mwetansalo busihani. Ugule kufuro yelo kinge kotekane umale kusoma nukugenda mbyo kuzwa kutweka no kuzara. Bishop yatukorera mu muhango wa Sunday amataji kandi abakristayo bashemererwa yatahe mukono abana 14 abiyahamya umukiriza y'ikristayo kandi yatukorera umurimo murungi munonga abantu bashemererwa injiri yabanungi abantu mu bashemererwa. We Onesimus Masko mukuru w'abakristo omurisa wa Cyumuro ahigira batirwe mukono oko babahurizi. Noreba abahurizi bari kweshengereza ki bari kweshengereza abatwika. Noreba Abazaire batineshi babakwati anyo bakandema amasomero ga primary tindi kumanyoka yoka renkani shomesa cye babe nabwo bakuzakuziremo. But I think society has accepted ngobana tibari kuhirira ngo it is okay. No, it's not okay. Ate dineyens ihanga twatwarankaye omugandi nkaguma ha muringo gwo kwatiraho government aha kusya abantu obuhereza bwe byamagara aba Rotary Club eyambara ranchers baragurira abatura omugomboro ya Kizoba abarukurenga mu maganana omundu arazitari zimwe na zimwe obanu shukari oba ejo ndwara zona mukuma okora guroku kukorirwa hirwaro rya Kizoba Health Center ya Kashatu omuru Bushenyi. Twakora targeted camp kwenda barure binji munonga twenda barure bacyo abendwara ezikukira kuteganisa aba ezitakukira kora ku mwanya ogunka barure baro so cyato yeto umwanya ogu abakazi mu campaign nyingi nibo bakukira kuraguza nibo bakukira kwekambo kwija okuraguza intekateka abashija tubakufaho hakuba bo ningira bushasho bwabo ni buke either tibakufaho kandi inda ahandi bija baretera abakazi abo burwiri bumbakira kuzo maroro baiza kuremba haza n'ikite cyeme kubanusubwa abo kwankiretera abashija baraka kufuwiro winji. Dr. Tire Richard ashoborira abenshi batwira obuhereza bw'amani ahirwa rureri obuhereza nk'obwa mission tumanya mu center 3 tukuhereza bwa mission tukuhereza bwa mino tukuchebera kansa y'abashije ya prostate fiziku indwara za shukari pressure bakukira kuzizura gurura munonga nezo nafuna gari ndako kuminiza kushuma mbura kuweze naza kushuma kazi nako mbibura mbura kuweze nyenda kubasima abo kuba obuherezo bwa leta they have supplemented the government ya Uganda na bebare munonga. Gasha kwa Daniel Bingana na Adolf Ayoreka.